军定伫礼拜二要进行总统的初选咯，也毋过政党的竞选活动煞拢取消，主要是因为一个11岁的查某囡仔一直努力，互骑奥多麦抢匪攻击，后来不幸死亡，嘛引起民众的抗议。示威群众用砖仔大石条偏向警方，过程中有员警受伤，因为怀疑无辜死去的11岁查某囡仔杜明辉讨公道。Están matando a niños de 11 años, carajo. Aguante Argentina, papá. Luchemos por la seguridad de nuestras familias. No me puedo ir a laburar y poner cámara en toda mi casa para que no me afanen. 阿根廷10月支持总统选举，这个月13是初选，暗过杜明辉之死是对政府的警告。阿根廷的同会碰撞超过100%，连查某囡仔被抢，而且佫无命。百姓对犯罪率唱悬当然真不满。目前阿根廷政党初选主要参选人拢暂停最后造势活动。Yo tengo que me levanto temprano, tengo mi hija de 11 años que yo cuando me enteré esto me agarró una desesperación porque pudo haber sido cualquier otra criatura, imagínese. 杜明辉是车到伫首都布宜诺斯艾利斯南边的拉努斯去读册中途，互牵起车的歹徒为后边弄到个抢走册包，这是伫阿根廷常常看到的作案手法。然后伊被送去病院，动伤不治。迄一天电视新闻一直播送抢劫过程监视器画面，因博社区居民怒火组织抗议，伊妈妈被听表示，甲讲爱用囡仔命换社区安全。地区安全首长波尼甲记者讲，2名歹徒已经抓到。阿根廷是拉丁美洲当中凶杀率上低国家，暗过经济不稳定，增加115%的通膨，不只是国较侪民众陷入散车，佫有国较侪社会问题，也互杜明辉这囡仔性命无去。公司新闻黄文玲报道。